اف مناسبت زانی ایرو یانزده سواد دانزده مناسبه دا انتفاضه دانزدی آزاره آده 2004 معانی بیرارین اف شهیدین میکو شیعید و بیر گرتین میکو دوی دمه دا چه بویی و رسالک بیجی جه حکمات من را گرگ مد داخیانی خدا گوته اف میجو واره گویراندن تعامل که نوب قضیه کردی را مافی کرد را به و امجی کرد جزک جوالاتینا جزک سوریه نه دوی هر مكونك حرب بيكاتياك سوريا النضا جي خواب بقري طبعا تدير روشا سوري الهاف كات ما تخواست بري في روشا سوري كو تحذر يانزال لكلينك تشيبو با لا هيرو تدير وضع السوري قال لك آلوز بو أويا أو ملفات دمن دامه هيفي دارن أو كاسيانا أو كارا كريكو كانبن يعني بين محكمة كرن يا بين لي برسينيك سر تشيبه بسر أو تشتكو